Tuliram rohan si pindah ke Thailand. Alang ni lada. Ame Thailand pan dia tu. Putih lik ho ahem je theng rai je theng pun. Non je parja tu je putih tharo ahem je parja tu. Komara tangka lola. Kalau tangka inside na kono. Ini tu. Rasa tangka, harus tangka. Nani tangka, nini tangka. Ini tu kajian orang tangka apa? Lapen. Ini tu tema lo. Ia motor mahal keteo kali. Ia motor mahal keteo kali. Ante lah so tangka kona pensi lah tu. Itu ke pangling lela. An akan keteo cikim long. Development dia lagi. Bangki cikim dia tu development lo. Pun joblong lela. Joblong lo. Kalau tak development lo. Council election yang turun long le. Election yang turun long. Kalau tak bangun development lo. Komanya rong hang. Tuliram rong hang, putih parut potro, putih suri sito pangame, nebongo rong hang lo lata, dihara lo elektor pasur tuliku, kehara lo ma, abe kali, abe, lasil itu nuran me, ini tu pubam lo, paragraph 278, High Court na case ke High Tang lo, laso poti, ini tu nak klaim dan chip lo, seta tuliram rong hang lo siwarwe. Kewarbe, anu kecewa si kali ini kalau lantik lembro. Along le pelang ada sojor po. Kopi apa lo dengan solar project. 18,000 bihas. Kalau tak nong le gitu orinon. Singkrang dak tu. Apa tay in jauh sinandi. 18,000, 20,000 bihas pulau de lagi. Long le sojor po pulau de latong development lang ma. Kali. Karbiang lo mana tu non ke plan, kasi kro tu cetan hai hendet dong, ha, longga hojai logo, ami atu malong, gari ece thondam ben, poisa kacuram, edon donnya hemsi, donnya Muslim boli hemsi, gari hum koi hum thokce, karbiang lo gari saya itu, cetan hai bangame, kathera, BJP lo kitle betul, cetan hai he, kathera, kopi apa lo pulau deh. Karena ini si putar, ini tha dan ligar ke baham dia cerai dia lu, intare setangga ketu enak kok. Lasola kisum si mondo, lasolam nikat potro apartemen EPSL si tumpan boman bolu. Lason poder ji tu non cetak dan poder. Kemana si jok ceke? Council kecari itu si jok cek. Lasi ini tu EPSL si pen, ubam lo. Karbiang long angkan piaran dong anak pandemi itu kirampang. Apoy din election otamentong ano den kacari yung ti pulote rak atum sundun kurung gigiku non nakachikok ini kung tekno. BJP itu jok hela kikintak setame ala tukong kisung hektik ang pompi BJP itu itonan. Rapat BJP itu menjadi lawan kajian lo angkat dia rak almasinon kisung na kopi apa lo pulote leaders atum kecok cek council kecari kecok cek karena posisi non kisung na non kasanya ini tuh benar pilih kecesong inang kok salah hello Prakjitkan artikel 244A implement ng jipu itu artikel handball lo seta tuliran rong hang alam ni pulau efek handball na development dahil kung klempon na kamat tuliran rong hang konsensi lo nolatan lang itu kalang sini dulu so hoge pasti lang sini dulu ako